دەماکو مرۆڤ بەرەی خوا دەدێت تاخە هەلێلیە یاکوت کەوێ ڕۆژئاوایی باژارێ قامشلۆ الناواوێ تاخێ مەرۆ ڕاستی دکانە ئۆستە فەهمی باڤێ بلالتێ ئێک و ناسکریە ji pirraniya xelkên bajarê Qamişlo û yê deverê jî got ew bêhtirî ji 3 salî di vê dikana xwe yî biçûk de kar dike û bi karê destê xwe debara jiyana xwe dike. بري موتوري ما يابو شي دولاب سر شغلي غاز برن مالات تشمل برن يا زبوني ما بو يمرقو كامسنا برادا ما بو غسالة ما بو جمع معلومات بدي برجم معلومات جواره أذن مشي مشخر معلومات ناري رغم من الواد ناري مدوا فهم تكربي شلوي يعني كاس معلمين متنية يقولوا خبط علمين أنا المعلومات برادا غسالة اوتوماتيك شيلكم غسالة عادي شيلكم يضحك شيلكم أسفر غازا شيلكم فهمی باوێ بلال وەکو گۆلناوە خەلکێن تاخێ تێناسکردن ئەو لەوێ دکانە خۆی بچووک gelek karên giring dike û hemû welatiyên deverê berê xwe didin dikana wî ji bo çakkirina tiştên wayî ku xira dibin wekû sobe, papor, gaz, beroş û gelek tiştên dî jî golmalê ew xira dibin û fehmî li dikana xwe ew wan tişta çak dike. أنا أولاد زفستانية عالمتين جمع صبي خوتين ببقى موسم الشغل يجي عالمتين صبي خو صالحين بري عالم صبي دافيتن صبي حقي وانا كش حط حش حزار طبعا انا كاحمد التنوراني بالله ما جنب تنورايا كرينن التنورايا ولو فال حقي حف حزار في صدور قي والتنور جنيه اصلينا و tevlî rewşa aborî ya ku dever têve derbas dibe lê wekû got oste fehmî da diyarkirin ew debara jiyana xwe bi karê destê xwe dike û ta got ew karibe ew ê kar di vê dikana xwe de يا انه نام فكر بميدجي بردن حسب زاروك مرو كبا كو كاربن دس الكاريه مرو بكن شغله مرو بكن مرو دو دجي بردن اما كبا ان كارب خديم بيرن عطامرن يعني عطامرن بيدي شغله هەر مرۆڤێک jiyana xwe derbas dike bi xweşî û nexweşiyên jiyanê û gelek rojên xweş û nexweş dibûrîne lê ya herî giring û xweş ew e got kesek karibe ji keda destê xwe bixwe û jiyana xwe bibûrîne. Sebrî Fexrî, Qamişlo.